الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة، ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. جعلني الله وإياكم وسائر المسلمين من الفائزين، آمين 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 يا رب العالمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي مصطفى صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة صاحبها في النار. أجارني الله وإياكم وسائر المسلمين من النار. أما بعد، فأيها الأحبة، أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من الصائمين القائمين ومن الذين أعتق الله رقابهم من النار. musidɓe julɓe tedduɓe, ɓaawon yettude allah duwano ɓurnaɗon sallllahu alayhi wa sallam, ko adi ko hiɗen toro allah yo allah waɗu en hooruɓe naafuɓe rinɗinaɓe e naatugol yiite jahannam. fa inna khutbati ma hadaratikum ayyuha sada sawfa arwi lakum qissa ذات يوم كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا مع أصحابه، فسأل أبا بكر رضي الله عنه قائلا: يا أبا بكر، ماذا تحب من الدنيا؟ ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم أبا ذر. وبعد ذلك نزل جبريل عليه السلام وقال: أنا أيضا أحب من دنياكم ثلاثة. وبعد ذلك صعد جبريل إلى رب العزة وقال سبحانه وتعالى: أنا أيضا أحب من دنياكم ثلاثة. فأيروني بالقلوب والأسماء. فالله سبحانه وتعالى أسأل أن يجعل كل كلمة أقولها هنا خالصة لوجه الكريم، وكما أسأله جل وعلا أن يجعلكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أحبتي في الله، musidɓe julɓe tedduɓe, khutba an on himo yiilo e yewtere ñandego nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam hiɓe toolodi e sahabaɓe maɓɓe ɓen. nelaaɗo fewtiniɓe landal, ɓe fuɗɗori saydna aboubacre ni siddiq. ɓe inni ko: an ya aboubacran, yeeto lampiiji tati ko yiɗirɗa o aduna. saydna aboubacar wowli. ɓe feƴƴani saydna oumar, ɓe inni yeeto lampiiji tati ko yiɗuɗa e hoore o aduna. saydna oumaru ɓe maaki. ɓe feƴƴani saydna ousmane, ɓe inni yeeto lampiiji tati ko yiɗɗa e o aduna. oɗo kadi o yewti. ɓe feƴƴani saydna aliya, saydna aliya kadi maaki piiji tati ko ɓe yiɗi e o aduna. ɓay ɓe gayni ɗon ɓe feƴƴani tawi sahabajo no noyinteɗo abazar, ɓe inni abazar, an kadi yeeto lampiiji tati ko yiɗirɗa o aduna. abazarri kankadi o wowli piiji tati. ɓay ɓeɗo ɓe gayni sayyidina jibril alayhi salam o tippi directement e nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam, o inni: min kadi miɗo yiɗi e aduna moɗon on piiji tati. ɓay o gayni ɗum ɗon, o ƴewi o yehi ka kammu. allah subhanahu wa ta'ala nultimo: yaw yetoɗa muhammadu sallllahu alayhi wa sallam, kanko e wondiɓe makkoɓe, min allah kadi miɗo yiɗi e aduna moɗon on piiji tati. haray ko ɗiɗo tatiji mi faalete e yewtugol ɗo inchallahu e nder o khutba ɗo. en alaɗi e yanyugol inchallahu, en jantotoɗi tum bi isnillah, en yanyo yayɗi inchallahu ka salatu tarawihiji bi isnillahi taala. لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر ماذا تحب من الدنيا؟
ذكر أبا بكر ثلاثة. قال: أولا الجلوس بين يديك، ثانيا والنظر إليك، ثالثا وإنفاق مالي عليك. ثلاث أشياء ذكره أبو بكر: النظر إليك، الجلوس بين يديك، والنظر إليك، وإنفاق مالي عليك. سيدنا أبو بكر الصديق أدي لونتادي on kanko o janti piiji tati o juutinari wo ara nun ko mi ɓuri yiɗirde e aduna ko tolodagol e ma am muhammadu sallallahu alayhi wa sallam. miɗo yiɗi kala ka wonɗa hara miɗo jooɗi takko ma, ko ɗum mi yiɗiri o aduna ara nun ɗum non. wo ɗiɗaɓum ɗum miɗo yiɗi jooɗagol ndaara ma hara miɗo sutima ka wontirɗa o hara giti anɗe no cikki e ma. wo tammum ɗum miɗo yiɗi ƴettugol jawdi an ndin finance fi maɗa hay si tawi ndi fappundi yaari ɗon. wo sina fi ipiiji ɗo tati hay hunde haaju an ala e aduna. nelaɗo sallallah alih sallam e maaki naam ɓe feƴƴani sayidna umar radiyallahu anhu. ɓeyni ya anwar anta aidan maza tuhibbu min adduniya? qala umar radiyallahu anhu uhibbu min adduniya halathan. kanko kadi o janti piiji tati wo ko ɗiɗo pet o yiɗiri o aduna ɗo. o yini wo amrum bilma'rufi walau kana sirran, thaniyan wannahyu anil munkari walau kana jaharan, wa thalithan wa qawlu lhaqqi walau kana murra. subhanallah, hadha huwa alfaruq. sayidna umar kanko yini min kadi miɗo yiɗi piiji tati e hoore aduna. wo go'o wo yamirgol ko moƴƴi, wo haysi tawi ko e gundo o yamira. wo haɗugol ko boni kadi o hay tawi koye kene pettan o hulata hay goto haɗugol ko boni ko. wo tammum ɗum wowlugol gonga, wo haysi tawi hara himo haaɗi. kanko ko ɗi piiji ɗo tati: yamirgol ko moƴƴi, al amru bil ma'rufi walau kana sirran, o yamira ko moƴƴi haysi koye gundo. wa nahyun anil munkari walau kana jaharan, haysi koye kene pettan fewtugol ma wolanama gonga on, haɗama ko boni kon. wa qawlul haqqi walau kana murran, e wowlangol neɗɗo gonga haysi tawi himo haaɗi, o yahata to o ño'oyama. sayidna umar ɓe maaki ko ɗiɗo piiji tati ɓe yiɗiri aduna. nelaɗo sallallah alih sallam naaki ma'am ɓe feƴƴi. ɓe ini amma anta ya usman, ɓe feƴƴani sayidna usman khalifajo tammo on. ɓe ini ya usman anta aidan maza tuhibbu min adduniya? sayidna usman kamɓe kadi ɓe zakara halathan. ɓe ini awalan it'amu ta'am, subhanallah, kana ghaniyan. thaniyan wa ifsa'u salam, thalithan wassalatu billayli wannasu niyam. zakara usman halathan: it'amu ta'am, wa ifsha'u salam, wassalatu billayli wannasu niyam. sayidna usman ɓe ni min kay miɗo yiɗi piiji tati pette e hoore o aduna. wogo o miɗo yiɗi ñammingol ñamete par ce que himo maruno ko okkayno waɗo kadi ko dokko. nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓay ɓe hewti madina ko ɓe adino yamirde yimɓe ɓen ko afsu salam wa atimu ta'am wa sallu billayli wannas niyam. o inni himo yiɗi ñammingol ñamete. wo ɗiɗi on ko yiɗi kadi wa ifsha'u salam, e sakitugol salminago. mo fotti o innamo assalamu aleykum, foti hiɓe andidiri, foti ɓe andidira. enen noon hannde en hiwrodiri wosi ɗe gandidiri, se gandidiramo be feƴƴe jokka ciifum muɗum. no tawa e mandeji dargal tosoki ɗin, si hewtoy ka akhiru zaman goɗɗo hiwrotako sinamo andidiri. kanko noon o inni mo yiɗi sakitugol salminago. wo tati on wassalatu billayli wannasu niyam, immagol jemma naafa juula hara fappu hino ɗaani. kanko ko ɗiɗo tati woni ko o janti. wo goo on ñammingol ñamete, ɗiɗi on sakitugol salminago, tati on juulugol jemma hara fappu hino ɗaani. yo allah arsiku en ɗiɗo. wa bada zalika sa'al ali, sayidna ali alkhalifatu rabia, lontiɗo nayaɓo on ɓe landi on ɗon kadi maza tuhibbu min adduniya ya ali? faqala ali radiyallahu anhu uhibbu min adduniya halathan: ikramu ddayf, wassawmu bissayfi, wa darbu laduwi bissayfi. subhanallah, ikramu ddayf, ikram addayf, wassawmu bissayf, wa darbu laduwi bissayfi. ɗa ko sayf, ɗa ko sayf.
o inni kankadi himo yiɗi e o aduna wo piiji tati wo teddingol koɗo nelaɗo sallallahu alaihi wasallam no maki man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jari da ɓeni wal man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrimu dayfa womo yiɗi teddingol koɗo arabuɓe fewndo jahiliya no tawa e jikkuji ko l'islam ɗin ari qirritaniɓe acci ɗon teddingol koɗo mawmen ɓe kay ko ɗi jikkuji ɗo ɓe jogino ɓe marayno ko wiyete kon jikke siko lemu neyi a yiye hikki ɗon pay koy ko yiyey ɗon acca ɗon kono hara ɓe mari ɗon fi koɗo ko ɗum ɓe makata wodimo juhatake nde arɗa wo ɓe heɓa imma gertokum ma heɓe jogii ɗon korun onno korun tew nendi mahi lemun ne hino ɗon hiɓe jogii ɗo gokkun ko joggigi ko koɗo on so ari ko ɓe wawata mo jonninde wona teddungal haray ɗum ko jikkuji ko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam woni ko yamiri ko l'islamu qirritani arabuɓen malgré fewndo jahiliya ali noon o inni wo ikramu dayf wo himo yiɗi teddingol koɗo ɓe lannimo ɗiɗaɓum ko honno wassawmu bisayfi horugol ceeɗu haara tawata no hattini e wulugol nangue nga fewndo wiyeteɗo marasi womo yiɗi horugol fewndo ɗon fiyo wonki hum makko kum andu hino mari ko wiyete ko lette yawmal qiyama ñande ñalande dargal ɓe landimo tammu ɗum ko honɗum wa darbul aduwi ƴettugol kaafa makko kan tetta dande gaño taƴira ɗum ɗon kaafa wo ɗiɗo piiji tati kankadi hino welam kankadi o wowli piiji tati wa bada zalika ayuha al ahibba sala nabi sallllahu alayhi wa sallam aba zarre al ghifari radiyallahu ta'ala anhu wa ardah فقال أبا ذر أنا أحب من دنياكم ثلاث من قال من يدي بيجي تاتي بيت الجوع والمرض والموت وهي مو يدي بيجي تاتي الجوع وهيجي وديدي يوم والمرض نوناري وتاتي يوم الموت مايدي تايدون نون قال إني موجا نون تايدو فجأتاكي هابي ويهتو إنكو فيهن لماذا يحب الجوع والمرض والموت لماذا تحب الجوع يا أبا ذر قال أحب الجوع ليرق قلبي وكو فيو برن ماكو نين هوي ko fiyo ɓerde makko nen ɓeydo iman neɗɗo fof neɗɗo no andi maayey kono fewno ka o nawni ɗon ko ɗon o ɓuri e fellitude wondema pellete o maayey liyariqa qalbi limaza tuhibbu aidan ya aba zarri almarad qala uhibbu almarada liyakhiffa zanbi fiyo bakkatuji makko ɗi yaafe fi honɗum ma yusibu almuslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala ghammin hatta shawkata yushakuha illa kaffara allahu biha min khataya hay hunde heɓata neɗɗo on e suno e probléme e tampereji e sonja imma ka ɓandu imma ka wonki wo sina haysi ko bullal yuma wo wara bakkatuji maɗin kadi montirama telen ɗon kadi joni noon o inni wo himo yiɗi nawnugol fiyo bakkatuji makko ɗi yaafe limaza to hibbul maut ya aba zar wo ko fiyonno kadi awa yiɗanɗa mayde ko tawata goto faalaka o inni wo uhibbul mauta li liqa'i rabbi o miɗo yiɗi mayde nde fiyo mi hawro e joomi am komi faala hawrude e joomi am wosi tawi ma yaar mi wata yiidoygol awa ko fiyo mi yiidoy e joomi am miɗo faala yugol joomi am tawoygol joomi am o yoɓitalan komi golli kon hande kadi o yaafolan o hokkalan aljanna o dandala yiite ko ɗum mi yiɗani mayde nden ɓayne laaɗo sallllahu alayhi wa sallam landike ɓe sahabaɓe ɗe jowo hakkundeji maɓɓe ɗon wa bada zalika hina idin nazala jibrilu alayhi salam wa qala ana aidan uhibbu min duniyakum thalatha directement jibril tippiki san kanko kadi o interveni o inni mi nani ko aboubacar wooli kon mi nani oumar mi nani kadi ousmane e ali e aba zarri awa min jibril kadi uhibbu min duniyakum thalatha maza tuhibbu ya jibril awalan tablighu risala wa ada'u al-amana wa hubbu al-masakin jibril kanka do inni wo mo yiɗi e o aduna wo piiji tati pet wo yottingol nelal ngal annabaɓe fof ko jibril wonno ko nula e maɓɓe tablighu risala mo yiɗi ɗum ya yo rasul balligh at-tabligh yottingol nelal ngal wo ko ɗum o ɓuri e yiɗude ɗiɗi on ko honɗum wa ada'ul amana e tottugol hoolare nden yottinirgol no nelira noon kadi womo yiɗi ɗum ɗo tammun ɗum ko honɗum wa hubbul masakin himo yiɗi miskin ɓe ɓen tampuɓɓe jibril kankadi o suɓi ɗiɗo tati ɓay jibril gayni wolde ɗum ɗo bada zalik
sa'ada jibril ila rabbil izza. Jibril ƴeeŋi kisan yehi ɓay o yettini ɗum ɗo e nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam. on say o ƴawi kisan o yehi ka kammu. summa nasala marratan thaniyatan ila nabi sallallahu alayhi wa sallam wa qala assalamu yuqri'ukum assalam wa qala innahu yuhibbu min dunyakum thalath. wo hisuɗo on ɗum ko allah wo himo salmina on ɗum ko allah himo salmina nelaɗo e sahabaɓe ɓen fof meɗen ila yawmel qiyama. awa allah kadi no yiɗi e oɗo aduna wo peeje tati. maza yuhibbu rabbuna min duniyana awalan lisanan zakira wa qalban khashi'a wa jasadan alal bala'i sabira. allah kankadi ɓayonuli jibril oyni himo yiɗi e aduna peeje tati. wa lisanan zakira ɗengal jantotongal mo. wala yazalu lisanuka rotban li zicrillah. wata ɗengal mangal seeru hara hingal loppi e jantagol inde allah. kun ɗo allah ɓuri yidde. allah wini wa qalilun min ibadiya shakur. fanɗi ha fanti e jiyaɓe am men ɓe yettay ɓelan. ha allah ini nokkugo la in shakartum mi wondi so yettilan la azidannakum mi wondi mi ɓeydanayi on. kala faalaɗo ɓeydanede nema ko o jogii kon yo yettu allah e hoore on nema ɗon o accirani wullitagol. wallahi summa wallahi no alhaali ma on woniri wo a taway no woodi an kadi ɓe ɓurɗa a taway ko hakkundejo. wono sa yetti almasidu mutaalligum bi shukr. ɓeydanede nden no yowodiri e yettugol ngol. la in shakartum la azidannakum lamul qasam. mi wondi son yetti tum mi wondi on ɓeydanayi on kadi. sa heɓi sanguero hande welto juula darɗe ɗiɗi weltotoɗa allah o addanoyte joni 1000 euro ko nun allah fodi en o fodu en kadi. wallahu la yukhlifu lmiyad. ko allah ko fodi kon kadi o firtata. lisanan zakiran. saniyan wa qalban khashi'an e ɓernde hulayde allah. wa kana min du'ahi alayhi salam allahumma inni a'udhu bika min qalbin la yakhsha. ne laaɗo no heewno moolagol ɓe inna allah mi torike ma dandan ɓernde nde hulata. waajataake ha wulla waajataake ha battina jangata qur'an ha wulla heɗota ko qur'an ha wulla mayde waɗata ha ɗum battina e ma ɓandu ma ndu riɓata hay e hunde sabu kulol allah hay hunde waɗatake sina nde perduɗa ko nde perduɗa mbuuɗi ma mayraɗa wo tawata si ɓernde ma nde wulla haray hino hulɓini seeɗa. heɓu gokkun ko battinta e ma an kadi anda ɗo pellete allah subhanahu wa ta'ala no woodi. no tawa e ko ɓeydanta goɗɗo kulol allah zicrul maut hebbingol anditigol maayey. musidɓe julɓe tedduɓe sa anditi ñande goo a ɓortete ha laaɓa poyi hara ko goɗɗo goo daroto lootanama ko lootete kon fof ɓandu ma ndu o haɓɓama e kasangi hum dani hum basenji foppu itte walline compleji vestji foppu walline ɗum ɗon fof waɗe a côté. sa anditi ɗum ɗo antun e ngayi kama pelletle ɗum ɗo waɗay hiɗa mari nene hiɗa mari baaba no gasa ɓe fof yahino mama soro foppo yahino ko naɓi ɓeelo kan na sam bonki maɓɓe ko sabu timmugol lajal maɓɓe. sa anditi ɗum ɗo fof hay hunde battinari e ma wo haray darto hoore ma haray iman ma on haray mo hulɓini. jonno yo allah okku en ko wiyete kon kulol allah ka nder ɓernde hara ɓerɗe ɗen nde hulay. wa salisan wa jasadan alal bala'i sabira. womo yiɗi kadi ɓandu hara si ndu jarribama ndu heɓi jarrabuye nawnare wo ndu wawa e muññade. sifa annabi ayyuba alayhi salam ko heɓunomo kon wonde allah no adda nawna hun e ma hara ko jarribagol ma hara kun nawna hun ɗon hiɗa jogino bakka toyi allah faalakama lettiroyde koye yawmal qiyama o adda ndi musendi ɗon e on soñja ɗon ka ɓandu ma ɗon neɓida e mum ɗaɓɓa lekki fof moccoɓe mocca ronka labtade ronka few allah inna kun ɗon ko ɗon kun wonata. fi honɗum a bonnino la ñande goo kono a moƴƴini kadi konko bonnuɗa ɗo mi faalaka lettiroyde mo ɗo yawmal qiyama mi faalaka yo kun ɗon naado e toon joni mi soñjirte kun ɗon ka aduna ga fi ñande tawoyɗa lawo hara ko a laaɓuɗo pos. ko ɗum noon neɗɗo fo si allah jarriborimo a waɗi ko hana wadde kon fop a ƴetti asbabuji ɗin fop a ronku muñño e hoore konko allah subhanahu ta waɗanma ɗon. wa jasadan e ɓandu alal bala'i e dow alal balawuji wo saabiran hara hindu muññi. hara a raari ka hakkille ma ko ɓeeɗo gerilan ko ɓeeɗo waɗi ɗum ɗo kami weldi haɓiduno e ɓeeɗo ko ɗum ɗo waɗi so tawi mi heɓi ɗum ɗo itta ɗum e hakkille ma. wallahi summa wallahi goɗɗo so geri goɗɗo o maayay geraɗo maayay geruɗo maayay geruɓe geridirɓe foppo tawtidiri a yeeso subhanahu wa ta'ala. eto noon kala nde hiɗa maaya hara ko a mayɗo fi sabilillah
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أيها الأحبة، ذكر أبو بكر ماذا يحب من الدنيا، وكذلك عمر وعثمان وعلي وأبا ذر وجبريل عليه السلام، وكذلك رب العزة. كل واحد من هؤلاء كل ذكر 3 أشياء لماذا يحب هذه الدنيا الفانية التي لا تساوي عند الله جناح بعوضة. سؤال يطرح نفسه أيها الأخ المستمع الكريم، أنت أيضا ماذا تحب من هذه الدنيا؟ musidɓe julɓe tedduɓe ɓaawa yettude allah yettande ɗiɗaɓere juula e ɓurnaɗo on sallllahu alayhi wa sallam, kanko e ɓeygude makko ne fof e sahabaɓe makko ɓe, du'ano mawɓe meɗen wuuruɓe e faatiɓe, toro allah yo allah o yaafoɓe, enen kadi yo allah hokku en battare moƴƴo, enen kadi yo allah jaɓɓake koko wona hoorede fewnɗo, yo allah hollu en timmode suumayen, yo allah tawde suumayen no yaara en foppa e rinɗinama e natugol yiite jahannam. musidɓe julɓe tedduɓe, nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam woni ko landi. Sayyidina Abubakar maaki piiji 3, Sayyidina Umar maaki 3, Usman maaki 3, Sayyidina Ali e ko noon, Aba Zarri, Jibril e subhanahu wa ta'ala. Mo be wowli piiji 3 ko yiɗire hoore wadna. Landal ngal ɗo noon hande kadi ko fewtingol goto kala e meɗen wonɓe kaner juulirde ɗo e jentitoyiɓe nde yewtere ɗo. Ene mo be men enen kadi ko honɗum waɗi ko yiiɗi e hoore wadna. Jabanoɗa ɗon hoorema, ndara ɓe moƴƴuɓe ɗo sahabaɓe ɓurɓe moƴƴude ɓen, ɓe nayoɓe adiɓe jabare ɗo ko ɓe ɗo woni nayoɓe arane weltiniraɓe naata e aljanna tawata no wuuri. Allazina jabu fi awwalil marra hum min bayni al ashra al mubashirina bil janna. ɓeɗo ɓe weltiniranoma déjà ɓe naata e aljanna. joni noon ndaren piiji ɗi ɓe ini ɓe ɗi hiɓe yiɗi ɗin, ndaren enen kay so tawi hara ko ɗiɗo woni ko yiɗuɗen. si tawi ko sifa ɗiɗo falhamdu wa shukru lillah. si tawi ɗen yiɗi go hara hina ɗiɗo eto ɗen ɓeydi ten e hoore ɗiɗi ɓe yiɗi ɗo, sabuna ɓeɗo ɓe yiɗata sina haray koko moƴƴi. mi toriki allah subhanahu wa ta'ala yo allah moɓidiro en enen e ɓeɗo. allahumma la tufarrig hadha al jam'i illa bi zambi maghfur wa sa'yin mashkur wa amali mutaqabbalin mabrur. allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarrugana min ba'di tafarrugan masuma. allahumma la taj'al fina wala ma'na wala min baynina shaqiyyan wala matruda wala mahruma. اللهم فرج هم المهمومين ونفذ كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وجميع موتى المسلمين. تركي الله كلا مرء عنده يا الله اتمو كلا نوندو يا الله سلمو فاتي بجول بن فوب يا الله يافو به يا الله يافو موب ميد يافو موب فوتا جالو. تركي الله سبحانه وتعالى كلا مودو مو فاتي يا الله توهر بك الجنه لوتيدو be mawbe mum ya Allah boyndu be mabbe zurriyaji di ya Allah wurrudi wada barke mabbe jogi be jambe kisiye ka be ngureji ya Allah ndumi jogi be ande sohlaaji yo Allah on ittu marbe meden be yo Allah on beydambe be jogaaki be yo Allah on okkorbe. toriki Allah yo Allah okkore lambe fewbe nundube hulobe Allah yo Allah wadu lama tiri fewri nundudi hulori Allah. toriki Allah jogi be kaydiji be yo Allah wadi rewirdi Allah kala mo joga kadi yo Allah okkorbo kaydi wondude nafa e barke ya rabbal alamin. toriki Allah wonbe hoore laawi no sonjibe. toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah on sonjitube. toriki Allah ndu lewru suma e holli en fuddonde yo Allah hollu en timmode den wata suma e yawsinare en fo meden enen e mawbe men e beygureji meden e dendangal julbe ben foppe rinninama e natugol yite jahannama. toriki Allah kala moƴƴere ko woni e lewru suuma yo Allah waɗu geɓal meɗen kala kambaji ko woni e lewru suuma yo Allah on dandu en. mi toriki Allah yo Allah dandu en yo Allah tawnu en suumayeje ɗuɗude jemma ɗaɓɓaɗon e nder lewru suumaye yo Allah on okku en yo Allah on okku en jemma laylatul qadre bi fadlika wa juudi wa karamika ya akramal akramin. wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.